Nyuruh ni makan, mak nak harap rumah lagak. Akik buat tinggal rumah-rumah nyo dengan Ali. Ayang, ayang alung. Sungguh bahagia udah belum. Walaupun jih siro urang kasihan dan ayah jih urang suput mata. Ilong gak menyegera ne. Jangankan 20, 50 belum ju. Yo sangka rumah yo. Memang banget tak ada jak ngurus muda. Mereka pak jika tongnya. Dah hai pergi yuk jadi dong yo. Ayah dah jadi yo. Oh dek, dia tak lagi. Iya, bang. Assalamualaikum. Alhamdulillah hai bang Daib hai. Gimana kamu dah? Karena pengen 20 juta. Yang punya Pak Bang Daib, 4 rezeki kanan, 20 juta. Jadi nak tolong hakar rumah bawa bagah haju. Gak beres.